متخصص قلا منافقه في زماني بكم او كردي مسلمان او يقول خد حسبين ملائكته في زماني هان او يقول قال لك انساني دبين او يقول نفاق دقيش بو كيسك مقارنه وجبو معاشك بيسك شخيره ولاتي وي راجني وبابي جنجيره آلی کارم بنیارش بگو ولات خود بندست بی. لی از تنی و بدنگی سرکا پور بهرن بکاچت به سروان کرد منافق وان بهبر لوی دنگی گهدار بکن. İslamiyet de yak bende ki ve sırda birleşini. Az bahamu Müslümanı Türkiye rejdibim. Hani haru bir nevi din pırtışta dibin udarla hacıcı. Kurbana hac dikir. Ve seroke haberlerin, ve zalime haberlerin. Valla çavi insani ma kurban dikine. Hem Müslümanı hastakta cümlenafıka haraftır dibinin. Zindikim. Bıra hamu gel oyun taydeti şey Kurdistan kribi desteha. Sergele Kurd zordariye dimeşini. Dünya bir İslamiyete. Çıkırne ki sahtekariye o da din İslam'da vasıtasın ne? Şu dina da vasıtasın ne? Al-Müslümanı meşi, hakkında hasıl vasıta kabul kiri o nime dikir, rojiyetle kurban edikir Allah cümlafıka karattırır. Nime vajı, rojiye vajı, kurbanı vajı nere kabul kiri? Ser milletteki fakat zulüm ne de ser cihana var sene, ser zamana var, ser tariha var, ser şerafa var fakat zulm mukassikari şerri telebune vakti başandır. Eğer bir kelime ki hürmete Peygamber-i İslamiyet'e reheyese, Hazreti İbrahim'e reheyese, diye teşvik ki hizmet kimin dikin zalim ara, ne hizmeti İbrahim Halil'e, ne diye İbrahim Halil'e lakin, bu mukat taife nemrutun, ben zalimin, bu roja keşi, ve hasabe cevara tırsandıra. İşte bu habu geli bir zalim ara, bu hizmeti bir zalima dikin. Ne bir milleti khara, ne bir mafi khara. Galibim ki roza ki hatta cevara tırsandıra. İslamiyete de mahşer he, kama mezil he. Vaya şorasa, o lazi roz broz amniska ve mahkeme edin. Hatta ve cevara fastıra. Gel hürmet dava bir divra heye. O hamsılar da hasinin, bu ya halastıkta. Esas İslamiyete şöyle lastıkta. Ula İbrahim Halil lastıkta. Ve serri vala hunnikan درجينية تختكارية بمنفعاتها بمعاشها بلاش. وكا قسرق أبو وصف وانا دا قوانا زناديق منافق في عصر هانه ميجا وان وعبادت وان تري منظر ودين وان وإيمان وان جي پرنه افانا قدرن جامعي که گوميش كن ميجا خدانا كبن بزغرفه جامعي داد كبن منظرا جامعي چاوائي عرضا وان چ سجادهي رنگ جامعي چاوائيش دربده خوش نخوش فره جوكه اب في رنگي يعني داويا روجي وقت کو جوي جامعه هان در كفنجي او دربا حواله خو شومي جامعه فلاني وشكل يقولوا زخرفه يقولوا عرضه يقولوا قال لكن بكاچ كيم كرش پر دوي خبابا او جامعه ده يا گياچ ده يعني بالا يش خو سر زخرفي نسر دين وايمان اويه يا عبادت خدا كتيه افاناجي منافقه في زمان هان اجور قال تشيو كي بكم عين تام سربان انسانات طبقه روك جوجا كاين شش حبا خدا بو هف والجعده سجاده فراخصمون وميج ذكرن وشخصك هبو ناوي ابراهيم بو شخصك يجيكي احس كربو حياه درجه انه كسك البيشا هودي او شخص ناوي ابراهيم جيت بيشا واني قوميج ذكر مشيا ليه بالا خونه دوان شخصا انه با ميج ذكن وتش ذكن دبروان شو وهي شيء نسري دفقري ده اوانا ميجا خو خلاص كربون اف ابراهيم جي فدقري دكمن وجه هفده اوانا جبان كني كور ور ابراهيم جوان بيتشي خيره دبيجي تدبر مرچو یا ما تمنى تسلاوك بابي تناش مره یا اك تشكاني چكر يجي شيته انما كسكل بيشا خود بينه ابراهيم جير بيريا والله راسته ات بيشاور چومله موندي ويكچ كه هيش امبري برغو اجيه قالك يا حزدك هيچته گوس فهم ناكم حس كرناوش خدير چوابو يعني وقتي گو اس كچ يا حزدكم امول بيشا خوندي لي ايوا ون خداك يا حزدكن ون عبادت اوي دكن وشافورون سر سجاده رانا ليون مدبينين وقت قد بيشاور دچم او چه حس کرنه ونش خدای خوردك اگر ايما حس کرنا شخص کی بشو عاقله مبربه او ازما کس کی پیشا خو بیم لی چاوا ون عبادت خدای خود کرون دبیجنا مش خدای خو حس دکن ون شخص کی پیشا خود بین به چاوا د چه چاوا ته او چنات افجي مثلا وان شخصای بكevin جامعه دل تنه زغرفات نرن تشتكي ديني خوف من كرنه وهاتنه قال دين وايمان دكن وقال انسانيت دكن ليه بيشا چاوي خنابين بكاچ بولاتي وانتي چب انساني اد ولاتي وانتي چوا اب ظالمي هان ظلم الولاتي وان دكي والانساني وان دكي شرو دزيا ولاتي وان دكي وخبنا في اسلام
خو سر وانا ددم شاندن و دهلگو وانا به آلیکار گو ولات وان بن دست بهید کرد مسلمانی منافق اوی گوسقالا وان دکم جی خب اردوغان ددن گریداندن و جبیر دکن به چه ولات وان ته و چه ظلم الولات وان دکن وکا گونزانن کردستان چا پرچه و پرچاک جیجی با کوره کردستانی لی ترک دکن و ناکن بوان کرداتی خم بن دست خود نکارن جبرولوژی ترک جوان لازم گو سر پشتاوی کری سوارن و کار خو په بقدین دهندره با کوره کردستان او کره گو ترک بکار دینن د باکوره کردستان دیجی او کرد مسلمانه سر وان سوارته و کار خو په قد وقته گو کار دی کری خلاص به و سری بقدین و باوین تربک برگوت پیش روزا خود فداوی نما هی و گلک سپاس الگهدار کرنا و سپاس